Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tiyak nisab kita pinagkasuwa si allaw ininen, si oras ininen, si labeyan painte via live atau kan Facebook. Tukbal tabiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay pagsukur masimasi in kagawguten duk pamihate in labeyan supaya tahatite yene agama Allah subhanahu wa ta'alahin, supaya tahatite bangwei kita pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tahatite bang tumawa ke iyene pag-ibadaten tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkemon ne painte parkala pataalluk amban pagdunya labinen bang kita mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjari sinalasaitin ko ito mian inelabean ngaumbanag atawa kan sumaplag in agamahin. Ine poonan nen bang poonan ke painte sinabab amban yeneme siye misarah jaga niya ilmu ne atawakan sinabab hadja mian sine-sine ne amban kite manusia misara ine-ine paasik dilem kokte atawakan sinabab amban me kaulamaan tebi atawakan sinabab amban me mian painte pagpangadji sin me kaulamaan dehello lapay painte si zaman ko ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau tasalasay te parkala ininen piye-piye painte ta ubuste ngeddo kita painte amban zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandak-pandak manamalan bu painte si zaman me sahabat ubus si zaman painte me mian kaimaman ampat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa waktu ininen painte gay kafe atau akan gay taiddo te kemon murah-murahan painte kalau du kita inurungan paumulan du kesek du kabaya murah sa painte continuete dehel amban pa asekte yene mian si maudu' te ko ito subay katauhan te bang ine kalabiyahan sin pagpangadjiin, bang ine kalabiyahan sin paharap kyo si madrasa, bang ine kalabiyahan mian magharap kyo duk guru no nga hati kyo ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan amban me kalabiyahan ni tasabut si hadith in ilmu ininen aahin bang paharap si madrasa, aahin bang ngaharap guru, pakale bang niya magseminar, bang niya painte pagpangadji, sali do sila bayan sa inin, duksad dili pe, ubus iyane painte pamisarane, danan painte pineges we ilmu ne bang yemisara painte ga bidda, atawakan bang yemisara sa miyaan ga tumawa, danan niya nubaybayan iye, sinabab painte aman ilmu ne, pain me ulamain naan si ininen. Iyane ilmu ininen dambuwa amban pusaka me kanabinabihan. Dambuwa amban kapusakaan kiwa me kanabinabihan. Katauhan tabi me kanabinabihanin ga se makaamban pangalta.
Gase makaamban ine-ine parkala si tenged painte. Yene pagdunyate ininen. Malaingkan makaamban siya yene ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pamano wede sime kasahabatan deh. Pamano wede painte sime kasawean deh. Sampai nga nagnganag si jamante ku itu. Amban ilien eseptebi. Dambua amban kahadyahan ilmu me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inadres we Rasulullahin ilmuin pusaka sin me kanabi-nabihan. Gay kekew mabaya kapusakaan kewe dambua nabi. Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangiburuk ang 400 tahun ne ku itu. Ganiya pag alab-alab bi. Ganiya mian ungun-ungun bi. Sumagawa bang kiobaya ngeddo. Yene pusaka amban panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kiomabaya ngeddo tarika. Atawakan labeyan bang sa inge pagdakwa. Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk me kasahabatan nin. Bang sa inge mian painte tinaima. We me mahadjana si jaman lay. Ngahati kaw sin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya in pamisaranon, tumawa si aturan, kinabayaan we sara. Gay manjari aahin mis sara, inggi-inggi na jadalim koknen. Lagi bang pataalok si akama. Kung may kasinduehan, mian inalenan madrasahin parinta, la ilaha illallah. Ine hati bis saraininen. Kung mian dihawa pamayam nun magpangadjiin. Pihad jamban me ulama. Sila hati. Pihad jamban me ulama paguwa. Sinaba man pagpangadji. Subhanallah. Hatu ka kinatauhan we aininen. Atawakan mamisara ininen. In ilmuin pusaka sin me kanabi-nabihan. Pusaka me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pusaka hadje. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan min tariqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma. Wa inna fadlal alimi 'ala al 'abid ka fadlil qamari lailatal badri على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Hadis ini nen banghat jaga nenia hadis sadili menunjuki si kahadian magtuntut ilmu, menunjuki mian painte pasalan pagmadrasah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala mararahin eh. Sumagawa, pagkihek kahadis, nga kasadili bituo, masih kita nabot piye-piye pa inte tag-esten. Pahit pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinesine pa inne mihalalan, mihalabeyan, bangsa inge, mian, pakahati na ilmuin, atawakan supaya ye, mian pa inte makahati ilmu, pinamurahan si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala lalantod yung surgain. Paggiwee, bang payaman no si pag-ibadat, kamurahan kiyaw noon atawakan ngahinang ibadat, bang kiyaw taga-ilmo, tali tebi. Mula-mulanin ginawabaran ko. Kahikahan mismo parkala pagpitra, parkala pagtahadjud, parkala amian painte bang sinep panungan pitrain. Hek karumanamal ging katauhan ni kumpas no mangga niya ulama. Kumpas no bangga niya pagpangaddi sila biyan madrasa. Mian katauhan no parkala ininen. Subhanallah. Parkala diki-diki do na may kesa mian bang nambahayang ni. Parkala hadja dambu aman rukun sin Islam. Bang magzakat ni. Banghek ka ni manamalang alta nun. Damikian mian painte si puwasa ininen, si paghadji ininen, sa ingin ni bangga niya ulama. Amban ilien minuliya wa Allah subhanahu wa ta'ala may ulamain. Yan may siye pa ini magtuntut ilmu. Yan may siye paharap si kaguruhan, si madrasa.
pinamurahan wa Allah Ta'ala si siya lalang tujuh surgain. Paggiwei bang semisara, dilem aturan. Bang semisara, kabayaan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, paggiwei labihan iyan tapangadji wede. Paipanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugpat sin hadis lay, sabennal pa inne me malaikatin, me malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Malaikatin binet tadwene pepiknin. Pepiknin si aanuntut ilmu. Binet tadwene sa miyaan ine risonin lai ridan bima yasna. Sabab magrida iene painte mian malaikat ininen si dambua ipun paggiwei nuntut ya ilmu. Magrida si hininang ni. Amban ilian tinayak-tayak ya painte we mian painte malaikat ininen. Demikian painpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugpat sin hadis lay. Sabennal painne in ulamain atau kan alimin pinakupakuhan we kemun dia tak langit. Sa inyo bantuk pamaku si iyahin, ya Allah ampunun si ano. Ya Allah ampunun menuntut ilmu ilien. Ya Allah ampunun mian iya ni paharap si guru si madrasah. Ini naman may kalabiyahan, may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, si anuntut ilmu hangkan magtuntut ilmuin gi basta-basta manamalan. Hunit parkala magtuntut ilmuin hek ka manamalan sinandalan. Nandal keo painte bang keo tala amban pamilyanong ngeseb keo. Nandal keo karo, donga keo salung-salung. Mag-study keo bang oras painte test sa miyaan. Hunit manamalan, iyene mag-ayura ilmuin, may palanggungan, si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, us kasinduhanin, bang makabisara pa inno mian, gini magduse. Ubus sinduhanin, bang makabisara si mi ulama, mian, inudji-udji wede, subhanallah. Hangkan niyan, bang payaman no si daman ko ito, dangibu magmaksud mabaya manjari ulama, may duwe telur manjarihin. May duwe teluru, hangkan na yan umabot si zaman ko ito bang hadjabaya, kaalenan guru, mag-asik ni may sahal, mag-asik ni may sulban, paggiway mabaya si taeddo, de yan ni martabat ininen, sumagawa mismo si barande, kado si magtuyo, nagay basta-basta pangurong ininen may palanggungan, si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, puantahon ininen inadjian, puantahon ininen tinuyuan, gay kyo manjari guru bang telu elew do kyo pahuruds. 40 elew dan tahun. Dai may palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labas nin nga heto hadya kyo bidda. Duksad dili pi amban mian tasabut te ilien. Malayng kan bang kyo paharap si madrasa puan tahun UN insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Mian manjari kyo guru. Amban ilien pa in Rasulullahin. Yani muallimul khair. Yeni mano kahapan si mahadjana kemon dia tak langit iyan pinakupakuan kewe ne keampunan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antag pikeo. Ine pe inangut nun. Ine pe pinihanon. Pinakuhan keo keampunan ng malaikat. Dia tak langit. Tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala pinain si ano ampunon. Iinuntut ilmu, si ano ampunon, mano pinain, magda'wa, pasalan agamano, supaya kaawenanne, ginawabarannen, pamilyanen, usmawarisnen, kaumannen, manusiain, amman nilam kalindeman tudyo kasahayahan. Ubus sinduehin makatawakal sa miyaan inalenan, madrasahin parinta, subhanallah. Ininen bisara ininen sa ipagtaubatan, we mamisarailiin. Sige ni kyo leman si manusia, si bay kyo leman si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peggegay kyo manjari magda'wa apabila ga'niya ilmu no. Pegge ga'niya wahi piu si kao. Ine binisaranon. Ine pamano nung aahin. Sa ingi panambayang aahin. Sa ingi pag-check nun. Sa ingi katauhan no ahin bang tumawa kay ibadat ng dukkai. Bang ga'niya ilmu.
Allahu Akbar. Amban ilien kemuliaan. Si mi'a magtuntut ilmu. Tabasa ko di buhi mi'aan, inupama o may ulamain tuo si mi'an painte bulak dunya ininin. Bang aahin pa inne paasik si parkala majalud da'wa, si pagda'wa, ganiya ilmu ne hek ka magkaatin amban mahapin. Hek ka magkaatin amban mauntulin hangkan ne ku ito kay kahanin sasew. Peggeway paasik bisandu. Ganiya kapatutan nila isi parkalalay. Paasik ni kasinduehanin. Magurong pangadjian si parkala ganiya kapatutan ni. Papua may ulamain inupama. Urungan te kaam upama. Tabasa ko dibuhi upama ininen. Si tenged parkala ininen. Bang upama pa inne indoktorin. Ataw akan sinesine dambuwa ang bankite. Paasik, mabaya nga hatul sawe ne. Bang niya me inupera sa miyaan. Sakinen si may inupera. Ubus mene ni hadjakyaw sinesine kabayaan no. Ngupira ka sa miyaan. Ubus maksud na ihap. Pa inne tabangan kuya supaya yekole. Sa aga iya bakas makaadji, yan parkala, yan pag-upera. Inelabas nin, mati keo. Inelabas nin, gay tao bisan mga laitlay awet, takipak ni sa miyaan, mura manamalan. Sumagawa bang pinabalik ni painte yan bakatlay, sinero makahatiyahin, yan may siya doktor. Damikyan si may mastal. Payaman ko parkala dunya ko ito, mas kinakan pewe manusia, yan parkalainin mas tinayma pewe akal ne, aahin mangga bakas ni school. Painara kyo magmetemete piyo. Gay kyo makajari magto si schoolan mangga kyo bakas ni school. Gay kyo makajari magto antag-antag ne painte tampat pagtoan pasalan painte ilmu dunya mangga kyo bakas ni school. Ituan parkala dunya. Kemon mahadjanain meges. Pegi pinain mayayaan hadja kyo dino. Gikikiuleman pinain parisimam tao mag-English, tao mag-Tagalog. Gikikiuleman patalobong piyo, nasa ingin na bang pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gikiuleman patalobong. Patalobong tiyo si hinang. Ataw akan pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala yan agamana ininen. Bisan kiyo ga magharap duk madrasa. Subhanallah. Bang inabu-abutin do pagge basag kita magdakwa pagge tablik kita. Bang inabu-abutin do pagge magtungkod Pakistanin magtungkod isab kita. Bang inabu-abutin do pagge magsamek tablik Pakistanin magsamek tablik kita. Ubo silian manjari na kita ulama fa wallah. Sapahan ko si Allah Ta'ala. Gay kyo manjari ulama. Bang ilien do inabu-abunun. Atat kala gay kyo ngadji. Atat kala gay hatino agama Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Pihad jamisara, si pihad jamabaya manjari alim, sinabab amban yan hinang na ininen, gayro siya manjari ulama. Pegge uwe pinarehel we de pagdakwahin amban pangadji de. Ga katauhan de mas do si hadja ininen manamalan. Hadja pe amban do si sirik, pegge naan si ininen misara kyo pa inno ininan amban Allah Ta'ala, ine kyo dumain. Hangkan kalagihan, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ilmuin si tingin agama. Si may adatan tebi agamahin. Peggi agamahin gay basta-basta ineddo ang badsine. Agamahin gay kyo basta-basta ngalekat peggi ahin hapsa halannen. Peggi ahin magtungkod. Peggi ahin magsemektabli. Peggi ahin maggamis. Peggi ahin magkopya. At kala katawan no ayan ga bakas ngadji. Saya nagamahin, hangkan ni binantunaan si ininen, iyan ni aanong tut ilmo, iyan ni painte mano si kahapan, kemon dia tak langitin, ine mian makuha niya kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kiyo misara ga tumawa, bisan pihap maksud nun, atat kala kemon dia tak langitin, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, makuhan ka umur ka tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabab amban kakahinang nuyan. Amban ilien, da pareheluhun yene painte mian.
yene kainggit nun, daparehluhon, mian pegi kao, babaya kyo nga hatul pagkasino, atat kaala ganiya ilmu uno. Ganiya, paasik kyo si majal saddi, bang kyo mabaya na bang pagkasino, mian si agama, pegi upama, mian painte pagsadakka, hingay magkalagihan, we si bay kyo, taga ilmu, paasik kyo si majal si pagsadakka, paasik kyo si mian parahimpunan si pagtabang sumagawa bang nisakyo si tingit maga niya painte mian pangalabu-labuno ininen pinagmurkaan pikiway Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot ay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampay painne ken na si tinga selang makumakuhan ka o kaampunan si Allah ta'ala atat kala paharap kyo si madrasa atat kala painne mian mano kyo si kahapan atat kala pakale kyo pagpangadji si tingid kahapan sampay ken na. Subhanallah, Allahu Akbar. Tasabot si dambuwa riwayat kemon katumbutumbuhan. Bang ne palengan aahin amban lumaan sa amyaan patudyo si pagtuntutan ilmu kemon talanggal nin amban bulak, amban batu, amban kayu kemon iyan makuhan iya kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemuliaan hadji manamalan. Nahangkan ilmu tu may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di inin basta-basta. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nabot tu kita yan may sirah. Ataw akan suwi-suwi may kaimam-imaman. Amban Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Payamanti ko suwi-suwi na ininin bangsa ingge pagipat da ilmuin. Bangsa ingge pagtuntut da ilmuin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala puas amban sabot tayo ni kalabyahan sin ilmu. Paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alim ala al-abid, iya painne kahatjehan atawa kan kalabyahan, iya ni aataga ilmuin, duk aga niya ilmu ni, kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Paano bibisarahin na si ininen? Pain Rasulullahin, fadlul alim alal abid. Yan taga panghati, duk basag mag-ibadat. Maananin, yan ramwa to, may dangi burakaat, sinambahayangan dan sangim. May dangi burakaat, damwa to magpangadji. Pain Rasulullahin, kahantang neilien, kwe kahantang painne, mian bulan duk bituon. Pamanon? Bituunin, hekka manamalan, data langit. Bang payaman no sa miyaan, hekka, gayta itong no. Sumagawa bang tekka bulanin, limun. Maananin, iyero mula-mula magtuy takitenon, iyero mula-mula mian painte magtuy takilalenon, iyan bulan lay. Pegge uweay, ilien painte, masahayahin. Nasa ilien, may palangkungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, aataga ilmuin. Inupama we Rasulullahin, bulan si putean. Damikyan ni karwe amban may istimbat. Bang payaman no sa miyaan bulanin. Ine, dambuha do. Bang payaman no sa miyaan puteanin, hekka manamalan. Sumagawa bang sangim, inggehin makaurong kasahayahanin, bulan lay atawakan, mian bituon lay. Narakyo magduwe-ruwe lai, bulan lay. Nasaiin pa in Rasulullahin, bang aahin taga ilmu, bisan pe aahin ng bahayang nangiburakat dan sangim, gay makaato si ataga ilmu. Amban pag-ibadat ne, amban pamisarane, amban hinang ne, amban kemon ne. Ine, gay makaato may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien, dakyo maggarus-garus, dakyo nganggura may ulama. Dakyo nganggura, yan may siye, mian magtuntut ilmu. Magpain kyo madrasahin parinta, makatawakkal pa kyo magpain madrasahin parinta si hadis ininen. Subhanallah. Kwe bisara ininen binembelan we no yene pagpangadjiin. Pihad jata kita ku amban mi anak tablig. Bangge rungadji gi manjari ulama.
bang magtablig hadya sa miyaan no ina tepet enem sipat. Tepet enem sipat binisarahin si kaikkahan. Gani pasadihan pagi uegay nga hati. Zaman kami mian pahurod si matuulay. Bang kami misara si daheluhan sa miyaan. Paluwas kami ang enem sipat. Ina bisara me tabligin. Pinain. Paluwas ang enem sipat pinain. Gainuhot aturan. Ininen mian paggi uegay gata tire dumain hajalay pataman ilmuin. Namban iliin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pesaing gihapniat no. Bisan pesaing gikabaya no nabang si pagkasino. Atat kala ga niya ilmu no ga kyo kawajiban magdakwa. Pagihek ka magkaatin amban matumawain. Hek ka magkaatin amban matumawain. Painpangu ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulamaa warathatul anbiya. Sabennal pa inna may ulamain ganti may kanabinabihan. Allahu akbar. Bang bakas Allahu ta'ala magpaboo may kanabinabihan tuod tak bulak dunya ininen. Ngawenan pa inte manusia amban pagsirik tudyo pagtawhid sa ien martabat ulamain si zaman ko ito. Binisara iyan we panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan ngawenan kite amban kaawam tudyo katao. Ngawenan kite amban kalindeman tudyo kasayaan. Iyan rol me ulamain. Iyan painte rol me ulamain. Hangkan iyan parkala tu bihira liyang manamalan. Bang niya aadang ibu me dua telur manjari ulamain. Hangkan gay kyo makajari nganggura siye. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sabennal pa innein mian kana binabihanin ga se makaamban ine alata. Ga se makaamban pa inte dinar, ga se makaamban pa inte dirham, sumagawa ine mian taamban din ilmu may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban yen wasiat mian si may kaanakan tebi, kapung kinaihan tebi, amay-amay hubaya, si may ilmu din heluhanin, paadji tebi mi anak tenbi, toan tebi mi anak tenbi, supaya kita bigay makaasi-ase, amban dunya, labinen bang kita mole tudyo hadrat Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian ilmuin yabqa, ilmuin tataplo si kao. Ilmuin taha suwi-suwihan nun. Hangkan ni amban jaman painte, may kanabinabihan sampai daman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai daman painte ine may kaimaman sampai daman ko ito, sinabot-sabot may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang pangalta, lepas. Pamanong bibi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, bahuro yatay ng nakura, iyan painte si pag nakura Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sumagawa asal-asal nin aayninen miskin. Agen-agen ga niya kakanne. Sa bangkyo masaku ito palihalan sin agama. Takaswa anu an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tasabot to emesiye magpagwa sin hadis tabalik aayninen labi 5,000 hadis. Ni anamban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ba maninayin? Amban ilmu, amban pangadji ni, amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amban pakalene, amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ilmuin, patatap alen nun. Sinabab amban ilmu, takilale keo. Sinabab amban ilmu, takilale keo. Pihad amban mi adayahan. Bang matay ni ganin niya, limun ni sabutan sisiyahin. Sumagawa nin bang aahin taga ilmu may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Istidi. Atawakan mian luu sampai si Allah kiyama sabutan sisiyahin. Yan may sahaba ininin. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Duksad dilipe. Puas amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai si Allah kiyama sinabut-sabut se. Sabab sabab ilmu de. Sabab pagki nga hati se waktu painte elong panguti Muhammad
sallallahu alaihi wasallam pakalese si tengit ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bayam si waki paatag si kite waktu ku itu pangaltain magkalagihan subay kyo mandari nakura kay kanin. Pangaltain subay kyo taga kapatut. Pagyawa ibang si parinta Pilipinas kay kanin bang adayahan sa miyaan ga niya kapatut ne ined do jamban mian painte si altanen atawa bang mehek kami upama may sinapang de ined do jawa may parinta pagyawa ga niya mian kapatutan de mian magdepen si ilien sumagawa bang ilmu ininen magdepensa si kauhin amban parkala dunya labinen bang parkala akhirat dinipensahan kiwe na may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban pamisarano patikangno panabangno saweno kemon ne parkala ininen damikian bang kiomole to hadarat Allah subhanahu wa ta'ala amban pag-ibadatno panumbano si Allah subhanahu wa ta'ala ilmu mamanuan kauhin madrasa mamanuan kauhin guru mamanuan kauhin hangkan geita basta-basta painte iyan may madrasa ininen alinan no ga bidda subhanallah hangkan mian amban may wasiat may kaulamaan bang aahin ga niya ilmu ni gaydo yan sinukot wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan gi makapasaplag pain Allah subhanahu wa ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pada Allah subhanahu wa ta'ala bisarahun si Muhammad agama Islam ininen mian sibay tinuhutin ngabi ku si agama Islam ininen silabian ine silabian kaawam gai silabian ilmu silabian katao ala ilmin wa yakinin silabian katao ini hangkan ne ide bebinisaranon si mahadjan abang gak niya ilmu no hangkan ne waktu paturun suratul mi'an painte alakin si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat magsunu-sunu manunjuki si ilmu manunjuki si katao pada Allah subhanahu wa ta'ala dehello amban panganda akia magdawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi 'allama al insana ma lam ya'lam. Ayat ini nan painte manunjuki si ilmu ikra masakeo ini manunjuki si ilmu sampai kay napusan painte yani Allah Ta'ala mano si aawam. Ubus gora-gora no may ulamain. Ubus boon no magda'wa may siya magsiyabuhin. May siya ga bakas makaadin ina ni ante mian pamano no sisiyahin. Subhanallah. Subhanallah. Ga katauhan no makaasik kadjakyaw sahal makaasik kadjakyaw surban no dan buwa do sab iyan amban takaleno amban may ulama. Bang upama mian iliin maksud nun si kahapan asal may parkala ininen bang patek ka makakileng-kileng takiteno aahin bisan no takilaleno jaman lay ga bakas makaadji lumuwas-luwas sa jamban Pilipinas pagya makakale-kale na sa mian iyo ne panilewan may manusia iyo ne sa mian ngurong may patawa si tenged agama gay makaini magurong pangadyanin sumagawa maglalin kite misara kite si aturan da kite palabi sampai may bisaraten makainu-inu ga tabisara way may ulama ga tabisara way may siya magpangadji subhanallah da kyo baya magurong pitna o kyo mian pong tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in ilmuin gay dumain kita magjagahin
iye manganjagahan kitehin dumain ko'y alta. Ito ay namban may kalabiyahan sin ilmu. Exceptibi. Hangkan asal mula-mula tied kaanakan tibi bang upama kita bi mabahi to pagi magtrabaho na kita bi na bisa na jalabian sa inin gay makaine sa yan mi anak tibi tumbu-tumbu baaho bang taga-anakin, taga-kamanakanin, taga-salihin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gane niya para untungan hadje puas amban yan ilmu ininin. Gane niya hangkan si Waykeo nuntut ilmu si agama pag-agamano. Kung ito hadya hangkan hek kayan magreklamo waktu tinambel masjidin pegigita unang bahayang siluma. Gita unang bahayang dihanne. Gita unarawi dihanne. Hangkan nebang niya mian magtilaw pa sa lantarawi si ako ang patek kang amako. Paini katuan, nabang kita narawi si luma, piyarakat na inigatay seb ko. Subhanallah. Pain ko tigilan no ay nga kiyo makatarawi. Nabang sisaien kahalan nun, ubos makatawakkal pa kiyo misahan may ulama. Ubos mang parkala agama. Garunia pahalengan no sa dili malayngkan ulama. Ubos pag tumaikot mian sa mian. Kemon ilian binisarahan mo ino. La ilaha illallah. Sinduehin magtuyo maghinang madrasa. Sinduehin nga janji na bisan gay bennal. Bang niya paubas may politisyan iyan. Pito ka amme guru kami. Mian tabanganon bi kami. Gadjihan ti kam kahaba bulan 5,000. Nga janji na sinduehin bisan gay bennal. Sinabab amban ilmu ininin. Sinabab amban madrasa ininin. Ubus ka o pain no parinta madrasahin. La ilaha illallah. Si Waykeo namin. Bang sinekeo. Tileon ginawabaran nun bang sinekeo. Dumayin pamayam no dinon. Mian inekeo lai si punjung surgale. Misara nekeo si me mahadjana. Si me mian painte me kaulamaan sa mian inadres wi Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me magmatalew, amban ipunne, yan may kaulamaan. Qala jalla wa ala, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Amban me kesek pag matalewnin si Allah Ta'ala, yan may siya may ulama. Pagke katauhan de maharamin, katauhan de mahalalin, katauhan de bang sumiyan si numbat ju Allah subhanahu wa ta'ala, katauhan de bang sumiyan si meges, katauhan de ini hininangden, sa ingi bang si magsukur, sa ingi bang si masapatiha, sa ingi bang si nambahayang, sa ingi bang si muase, kemunian katauhan de. Ubus kite, mian ga bakas magharap duk may madrasa sa miyaan, yan ay liin binisabisanten. Subhanallah. Balik ko, gay kyo manjari ulama, gay kyo manjari guru, bang hinang nun hadya magtablig. Gay! Bisan pe sa inge katuyo no. Pihat ja amban me sawe-sawe jaman lay gao sa amban pagtabligan. Ku itu iya mag-asik sa Pakistan. Bang magtungkot Pakistanin, magtungkot isab matok. Bang magsahal Pakistanin, magsahal isab matok. Pagigan niya ilmu. Gay tao maghinangan di. Sa mayam kiyo may kaulamaan te, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Silent do. Lammalam marukay kahanin. Sumagawahik kabakkas de. Piyo sihap madrasa mian manuan may kaanakan tibi. Manuan siye bang ini agama sa bennalin. Misara si me sa ininen. Mano ubusik ka manamal pakale. La ilaha illallah. Awe may parkalalay. Magdakwa kayo, nag-isap kita makapagpain pa ito, iga niya gunani. Masi taga guna, si bay bang kyo palabi ni amban had, bang kyo palabi ni amban kinabayaan we sara Islam ininen, magmula ni kyo. Duk dumay na jabaran na magmulahin, sampay pagkasino manu siya magmula ni kyo. Napiyahad jabang upama kinahagad kyo sinambuha kauman, misara kyo pagmadrasahin naan si ininen parinta. Bang kiyaw kinahagad mian painte si kauman no pihadja kabembelan we no gewaya ngadji sinapa pa mamisrano ininen pihadja gaydu si hadja si Allah subhanahu wa ta'ala gaydu si hadja may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien mian
Sabi pahapte pamisaraten, lagi si may agama ko ito. Lagi painte si may kahalante ko ito. Sabi pahapte, mian painte, mian pamisaraten. Damikian, yene ataga ilmuin, pinaglimbang wa Allahu Ta'ala, mian, si pagsaksi ga niya sa bennal, sinumba malaingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinaglimbang we ne aame taga ilmuin duk mismo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kumanong bibi ayatin. Pain Allah Ta'ala sabennal Allah Ta'ala naksi ga niya patut sinumba malaingkan Allah Ta'ala. Sinatag-natag na manaksi ininin Allah Ta'ala. Ikaduwe naksi may kamalaikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaika may kamalaikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatello naksi pa inallahin wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ikatello naksi yene me siye magbuo agama. Yene me siye me ulama. Subhanallah. Tello ininin mag-abay-abay Allahu Ta'ala. Duk me malaikat, duk me ulama. Pinag-abay wa Allahu Ta'ala naksian iye. Ga niya patut sinumba malaikan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan me bisaraten si me ulama. Si may pahapte. Pagigay katauhan te bang ine kalapihan me ulama iyan. Bang niya ulama gay tumawa. Di alam dangibo may duwe tello yan atau may dambuwa bang patek kagay pek yung makasuwa. May palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ipat tedela ta ininen pamisara si may ulama. Pegge uwe wakturen kemon si pagtuntutan ilmu, wakturen mian si pagbasahan we kanal bin bang niya may magnasihat sa ininen. Gay may duwe tello 4 oras yaw en masa. Bang niya misara sa miyaan may delemda oras. We gay may 26 oras sa miyaan masa. Subhanallah. Magbasa siyan. Iyan basta-basta ningko na dya sa miyaan, misara ni hadya. Kuwa may magmiting-miting niyaan. Pinain sa ingeru keo, sa ingeru di si babu lay. Makatabo duse, atau makabuka duke, kapag pitra duke, dumain sa iyan agamahin. Subay kyo masa supaya mi antumawain binisaranon peggiway aahin paharap si kao. Nabang kyo baya mi an nabangan sa weno dani kyo nampingan painte yun kapan lay peggi bisarano painno agamahin madrasahin parinta bang niya nga hagad kao magduse kyo may palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bembelan no yinegawang pagpangadjiin sinabab aman bisarano ininen. Ubus mag-challenge pekyo si may ulama. Inggahin pinain mabennalin magmadrasa atau magdakwa. La ilaha illallah. Challenge nun may 20 tahun mag-adji. Binisarahan nun may 15 tahun. Mag-adji ga niya dehengan. Mian si pagbasahan kitab ni hadja. Si pag-istadihan. Elaw hap madrasa. Elaw sinaksian may malaikat. Elaw pinakuan kaampunan may katumbutumbuhan. Ubus kau ine. Subhanallah. Iya ininen dambu amban nian. Makadilikaw si zaman ku itu. Paniya pa inte may social mediahin. Awe alhamdulillah hek kamanamalan tao. Hek kamanamalan pa inte makaadji sinabab amban ininen. Sumagawa hek karusab dupang. Hek karusab dupang. Yan may siya mahaplay, alhamdulillah. Magsukur kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa yan may siya dupang. Inusa social mediahin, pangatak may ulama. Inusa social mediahin, pabisara may ulama. Antag ni akal nunokyo ng buwa pong tinaiko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan si Baytali, tabi maha, pagya social media ininin. Dumain duwe tello makaanuhin. Makabasahin. Dumain duwe tello mian makakitehin.
Bang binahagi aahin sa zaman ko ito mag-Facebook. Bang awa sila nindahatos do kang 40,000. May 2-3,000 rugay mag-Facebookin. Akin kay mo niyan mag-Facebook. Hangkan we kanalon bisararatek kang mian ga niya makakalene ga niya painte makaano ni. Ga niya makapepegan ni upama. Masi niya nabang upama gay tumawa in pamisaranoy lagi bang si agama may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala hekka magkaat. Ang manilian dani si langon mahadjanain. Mahadjanain langon Sinaba pa man may kasinduhan, may kaguruhan, magpasampay ka tumawa. Matok pa sabtiyo nga langon siye. Bembelan no pe lalan pagpangadjiin. Niya mag-text ako di buhi. Katuan langon ni ahin, gapelew kiamat pinain, hiul ni ahin. Sinaba pa man pagtambel masjid ininen. Pegge diata niya may kaguruhan pinain. Napasulang si may malangkiyong man siye. Pain kuluudo mian masasewin. Bang si may lahat Arab, bang si may lahat pinain, kay kan may ulama, magdarambuha nga niya asasew. Nas bang niya asasew es sebundi, iyan may kasinduhan may ulama alo, nuhut hawa napsure. Nuhut hawa napsure. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam isebtebi, sikaptangan nin si tenged kainggit, Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga inaprubahan we ne kainggitin si kemon parkala, malaingkan si atas dua du parkala. Antag kyo manjari inggit, si a taga ilmu ubus mian pangakawe ne si a magtuntut ilmu, ubus pangakawe ne, na makadari kyo inggit sa miyaan. Bang paisap kyo kuiyehin, ngadji kyo, sumagawa, bantok kainggit nun dumain sa papatay no. Dumain ni sa piyahan no labihan bang sa inge kadekdesnen. Dumain, sa miha kyo labihan bang sa inge kyo kuiyehin. Damikian si miha mag-usaha. Ubus inuntong day atawakan in me usahare, atawakan pangalta day, atawa miha magsadaka. Ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala, makajari kyo inggit bang sa inge kyo kuiyehin. Ininen do makajari kyo inggit. Dua ininen do. Puas biluga niya. Na ininen kemuliaan ilmuin. Makajari kyo inggit. Mian painte kainggit noy makaurungan ka o pekahapan. Kainggit noy makaurungan ka o pekahapan na palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang kyo inggit si di parkala. Inggit kyo pagi taga sasakatan si ano. Inggit kyo pagi hap cellphone nen. Inggit kyo pagi mian dayahan ye. Ininen makamula kao. Esebon. Sumagawa bang kyo inggit pagi taga ilmu si ano. Bang sa ingi isab manjari. Ulama anak nun. Bang sa ingi isab kyo kuyahin. Inggit kyo pagi kesag magsadak ka si ano. Bang sa ingi isab kyo makapagsadak ka kuyahin. Ininen makahap kao. Sa bang kyo inggit si saddi ininen, amban pa ito sa sabutte dua ilien, esebon makamula kao o kyo dambuwa pong tinaiko, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yebe mian makaulali ito atawakan, bang patek ka mahunit pinikil to, mismo mamakaatan may ulama ini ni Mesya maggelal basag magibadat. Ituin makaulali ito. Urangan di kam kisah. Pagbidaan basag magibadat duk ulama. Kauru takalebi kisah ininen masyhur danan ininen takisah may kaulama ante. Dambuwa lella amban banu Israel atawa kisah mian paite mian zaman dehello. Tak makapapate ye siyam puksiyam. Mamatay wenin siyam puksiyam. Ubos nilewe dambuwa abid. Dambuwa aabasag mag-ibadat. Dambuwa aabasag mag-ibadat. Mananin gibital aman masjid. Atawakan mian gaylay si may pagsambahayangan upama. Ine pa ine. Niya peke pa ine chance ko magtaubat. Iliyan tinilewnin. Bang jaman ko ito tablig tinilewnin.
tablig tinilawnen. Atawa, yan ay mag-post, ilien, tinilawnen, mangjaman ko ito. Yan ay mag-post, painne, madrasahin parinta. Mangjaman ko ito. Painne, painne. Niya, painne, chance ko magtaubat. Abid, tinilawnen. Abasag mag-ibadat. Painne, hininang nun. Painne, makamatay ko siyampok siyam tamatay kun. Napigye. Nakatauhan nun na yan ni Mesiye, mian pa yung tablik ininen, gay tapagsarukan, gay tapagpantalunan, mian, gay tapag, gay kiyo makadari, bang kiyo gay magkupya si siye, pinain kauyan, numan ap kiyo ano, wabi ap kiyo en. Da kiyo pinain, mag-imam bang kiyo gay magkupya. Nakatauhan nun na siya ininen. Pinain, yan e pain ng buwalay, gana niya, chance na magtaubat. Gana niya chance na magtaubat. Papuwa ni pinapatay yan ni abirin. Natahinang ni dahatos tamataynin. Napapuwa ni nilaw si ulama. Pain niya chance kung magtaubat. Pain ulamain awe sa mian paluwas kiyo pain ni hapkauman salih. Hapkaw man pa inne mi ahap, supaya kiyo kaligyan, supaya kiyo pa inne gay magmula, mian pa inne, we mi tapit-tapit nun. Katawhan mi rukisay ninen, kahinapusan nin matay aay ninen. Sa kaya matay silalan, gape niya, tahinang nebisan kuyahat. Inaru tahinang nin makapag niya, tadya magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag matay, painte silalan, para paguwa, painte magbago. Dahatos na tamataynin, ubos inadbaysan we ataga ilmo, sakay matay sa miyaan mag-agewan duwe tunggo, mian painte narka duksur ka duwe malaikat. Pain tunggo narkain si ako, ayan. Allahu Akbar. Tasabot si riwayat. Si ako pain ni ayan. Abe sab pain ni dahatos na tamataynin, ubos makasek sa surga. Pain tunggo surgain si ako pain ni ayan, pigye paluwa siya pain ni magsusun karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay magpailuhan, hinukom siya Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan, pinain sukudte. Sukudte pinain, bang tapit hapta, tampat atawakan lahat. Pagtaubatan nin si kao, okay o pinain, malaikat tunggo surga. Bang tapit pinain ang banpausaan din si ako, okay mian pain ni malaikat painti atawa tunggo sin narkali. Pagsukod sa miyaan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, asal-asal nin tapit amban ni tampat pausaan nin, sumagawa sa mapan painte naan si ininen, pegge pabalik ke magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala, tasabot si riwayatin, pinatapit we Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan bulakin, supaya mian ine pagsukod taeddo iyan aamiyaan ang ban miya surga. Kamanong bibe? Pagbiddaan aataga ilmu dok gana ilmu ne nga kasi tingid duse, atawang ngurong patwa, bang pinikil-pikil ko ito, bang dahatos na tamatay nun gana niya tasno kahapan. Bang painte normal do nga kahanne. Atawa bang sino nga kahanne nga bakas may makaadji. Kuha ni painte abidlay atawa kan painte mabasag magibaratlay. Sumagawa pagpili si mian ine, si ulama, inakahan we niya paine chance na magtaubat, paluwas kiyo ang lahat ininen, pili kiyo haptampat yan may aasali. Pagyo we ay katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yakbalu at-tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala ngampun atawakan na masin pagtaubat. Allah subhanahu wa ta'ala yagfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala ngampun padusehan. Sumagawa bang mian katauhan nun do tepet. Bang nambahayang Pakistanin nambahayang isabkew. Bang magtungkod Pakistanin magtungkod isabkew. Bang ilian do katauhan nun. Iniinin magmula raayat nun. Hangkanda kita misara bisano sa miyaan agamahin parinta atawakan painte inete matrasahin parinta. Subhanallah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ininen siya ikaw magtaubat, nali ikaw, makukiw ampun si Allah subhanahu wa ta'ala, bisarano ininen. Paano? Ininen ang banme, mian pagbiddaan, may palanggungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, yan ay ilmu ininen, yan ay may kaulamaan, gay mararahi, da oras, 2 oras, we pa inno, bagkyo magdaawa at hawakan ngabi aa, magtuy aahin, patuhot si kakahinang mabinalin gai, magkalagihan si oras, magkalagihan si waktu, hangkan ne in pagpangadjiin, Giyan basta-basta may 2-3 dukyo magkapangadji magtuwi ni paasik si kao ilmuin. Gai. Rasulullahin eseptebi 10 tahun pa indilem Makkah. Dialem 10 tahun dialem Makkah piya dumanhutiyahin. Sampai pinaluas piya pa inti amban. Inene amban lahat ne. Sa pangabi-ngabi na ininen. Nuh alaihi salam siyam 150 tahun piye kayo dumanutiyahin. Siyam 150 tahun magdakwa piye hatos dumanutiyahin atau piye kayo dumanutiyahin. Andani anak ni amban anak ni gak nuhutiye. Andani gak nuhutiye. Angkan iyan pa inte pagdakwa tu magkalagihan si waktu. Magkalagihan pa inte si waktu. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu yung magdakwa may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaluwas siya pa inti amban lahat ni. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wallahu atawa pa inti aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Ayat ini din waktu pa inti maghijra panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagge weay kuffar Quraish. Pagi panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabi siya ne, patampal ne, ini niyan agama saben nalin, pagi we ini wahyi amban iye. Aman Allah subhanahu wa ta'ala bisan kanian nen, ga pa inte bakas ngadji. Niya wahyi, pinanuan iye. Mananin, sinaba pa man pagi taga ilmu iye, ngabi iye may palanggungan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah ta'ala, waktu pa ini magpikilan, magplano, yan ay siya kuffar Quraish, maluwas kao. Pinaluwas kayo, painsinduhin. May kipinainsan niyang yan ay lahat magkaininin, bang paluwas tabi Muhammad dituo. Painsinduhin, gai, si may pinain iningketan hadya. Gay na pinaluwas sa iningketan, sinigyaw mian iningketan. Painsinduhin, gai, do kasal pinain. Asal sanyang ne, pinapatay ne. Pinapatay ne pinain. Ito yan ang bad may pikilan de. Sumagawa, pigye kasaben nalan binoonen, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, gaduyen maghapen. Gaduyen painte maghapen, pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makapaghijra do amban Makkah, tudyo Madina, sampay painte, tumapok si painte, sigari at thawr. Sigari at thawr. Mian si kuweba painte, mian tapit painte to si Makkah. Hilien. Sayen mian painte pagdakwahin. Sayen painte magpasaplag agamahin. Masikeo makalanggal yan kahunitan. Masikeo makalanggal painte bisara manusia. Kite sa ininen atahat sineko. Sineko ininen. Mismo yan siya painte may kanabinabihan lay. Naan ne painte binettaran tay, mian me bangka den, naan ne painte binettaran painte, pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binettaran dia lembaran painte dia lembaran mian painte, kambing, yan anunen, yan laminin sa miaan, bihegawang nen, hawa kabunsi, yan me kauman ne si jamanlay.
Ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kalabbihan sin ilmu, hek kamanamalan sumagawa gay sukat mian sabutte. Kung ito nabut kite, iyan me kaulamaan naman me sahaba, bang sa ingge pinasaplag we de ilmuin, bang labihan sa ingge pasaplag ilmuin dalam dunya. Paggi we ay waktu mati panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mian mapagantiin may sahabat, magpasaplag pa inti agamahin may sahabat, siya ilien may kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ga pe pa inte mate panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tagna pe pa inte magpagua atawa kan magdakwa, tuo si Makkah, si patuhan ko to, intag madrasa din inalena na Darul Arqam. Taga madrasa si. Madrasa na inininaan si magpangadji. Magguro may sahabatin si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos magpain kayo pain no mian madrasahin parinta ko isa kaula-ula ga niya madrasa si jaman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini na si Darul Arqam. Mag-adji may sahabatin. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Mag-adji pa inte Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib duk sadili pimay kasahabatan. La ise sa miyaan ine ngadji si dar miyaan. La ise pinasaplagan no pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piggi waktu iliin in pagdakwa din sir. Secret pe. Gapetan to niya nga tao. Ang baniin la isi magpunpun painte kahaba ni atek kawahi sa miyaan la isi pinanoan sa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayen may sahabatin waktu re ngadji si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may kasindoyhanin puwas painte man paghidra makaadji ni painte si ni an pagmula zamane si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang misara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inedda wede binalikan wede ko painte Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, demikian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma makaadji aman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan labian siyan madrasa kemon, bisan upama gani building matuulay labian yan magtalaki magharap duk guru ren panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kemon pinakatawan man may sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wei mian paite sawi-sawi nin panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katauhan ni agen painte yene binisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Pasuno si Omar, pasuno si Uthman, pasuno si Ali dukay kan may sahabat. Kisi yan labian siyan ngadji amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pigge si magpagawa ilmu malaingkan bisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imban pain si Omar inna malamalu bin niyat, imban takalene ininen. Imban takalene wahyi amban Allah Ta'ala pinalabi ang si Jibril. Bisara ininen. Dumain amban Rasulullahin. Maananin ngadji siya amban Rasulullahin. Ngadji siya. Pinangadjian we de bisara mi anbang misara. Binalikan we de. Amban pangadatan ni. Amban painte. Iyan may aturan bang sa ingay nunay hajat ni. Mismo pamandi panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junub. Inakayan tariwayat yun may kaandahan ni. Maananin yun may kaandahan ni. Ngadji amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadji may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kiyo yan manjari guru. Bang kiyo gay ngadji. Gay kiyo manjari guru. Bang kiyo gay ngadji. Ininen si jaman painte sahaba na kurang no painte painte pekhehin si jaman ilien. Pegge uwe niya pe painte mi anwahi amman Allah subhanahu wa ta'ala. Dukelum pe painte panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa nabut kite waktu painte mate panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pag nakura may sahaba si jaman lay. Yene may sahabatin si jaman lay mag-ano ni si. Mag-tafarruk ni maananin. Magsapi-sapi ni si. Niya ni si Makkah, niya ni si Madina, niya ni painte si Kufa, niya ni si Basra, niya ni si lahat Syam, niya ni lahat Misir, niya ni painte si lahat Yaman. Kemo naan si ininen, nagna ni pasaplag agamahin nga nagnganag ni. Sa ingi pa nga nagnganag nin. Sila biyan madrasa magpangadji si. Napot kiti amban painte, pagpangadji si Makkah.
Naan si ininen, waktu ilukahan we Rasulullahin, mian painte lahat Makkahin. Ilukahan we de tinekka we de painte lahat Makkahin, sampai makapag-Islam kemon painte a Makkahin. Inambanan we ne si Muad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, sa inip, sesanin pangamban niyahin, mualliman, guru, nga kahansiye, manuan siye, manuan siye, pasalan agama, noan siya magbasa Quran. Si Muad ibn Jabal, inambanan ng pangute, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nandumain ini madrasa. Pinalabay ini naman madrasa. Taga guru siya, taga murid. Ubus magpain ka pain no parinta madrasahin. Sabay ka magtawat sa bistarano ininen. Amman jaman rasulin, amman painte Darul Arqam. Sampay painte si jaman sahabat. Sampai painte mole Rasulullah na plat painte Madina inambanan wene si Muad ibn Jabal waktu painte ine hekka manamal magmuslim si damanlay ubus baaw pe painne tuuraw kew panuanon si masa Quran panuanon si mian pinain bang inggehin mahalalin bang inggehin maharamin bang sa ingge panumbatod yu Allah subhanahu wa ta'ala pinalabay ang man madrasa may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala o Masjidul Haram ininen tu si Makkah, amban jaman Rasulullahin sampai ku itu gahalin pagpangajian. Gahalin hinang painte pagtututan ilmu. Dangi mo na rukang 400 tahun sampai jaman ku itu. Luhat ja si kite. Aahin binao magtablig. Ubos yan pinabisarahin. Mian sineheluhan si Mahadjana. Bisan gay makaine, bisan gay makahati, gay makaine. Ininen ako. Si pasalan niya ni medya maininan, ako pareheng ko. Sumagawa bang sabtirabi may ulamain, na pagwaon bidalilbin, bukbusanon bi kataubin. Di kami ang dehengan ko. Ininin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Misani hadya kam tebba sasab, misani hadya kam gabidda si tingid may ulama, ganiya kayaan bi. Subhanallah. Yan ay para kalaininin. Bangkamayang pito si Masjidul Haram. Magpangadji. Elew sangim pagpangadjiin. Magkatiganti sa miyaan guruin. Ilabay ang madrasa. Iyan. Waktu painte, miyaan painte ine, miyaan khalipahin Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mu'minin si Damanlay, wa Abdullah ibn Zubair pag ininan niya miyan paatag si Damanlay si siye niya magpain miya an khalipahin niya magpain painte miya an khalipahin. Pabalik Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma plahat Makkah. Pabalik painte plahat Makkah ubos sa miya an ine fakana yajlisu fil baiti al haram ningko iya painte si miyan si Baitul Haram si masjid to si masjid inete Masjidul Haram, ningko iya inay nanangnen. Magto iya tafsir, magto iya hadith, magto iya fiqh, magto iya adab. Mananin, yun ikuhin ng madrasa ko ito yan. Sini amban me paluwas, amban me mian katuan na me kaulamaan, paluwas painte Mujahid, paluwas painte si Ata. Ito taguro me kaikahan painte me kaulamaan sa dehelo, magtasalsol. Paluwas pa si Taus bin Kisan. Paluwas pa inte mian kasinduhan may ulama Ibnu Sa'ad. Hek kamanamalan paluwas. Ilabay pa inte amban pagto Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma si Makkah. Na yan may murid na sabininen. Hek kanisab tapaluwas wede. Sampay nganak-nganak ni painte sampay murid den. Sampay makapagguro ni painte Imam Abu Hanifa, sa pagguro ni painte Imam Malik, tapagguro ni painte Imam Shafi'i si murid din, tapagguro ni Imam Ahmad, tapagguro ni Imam Bukhari, sampay nga naganag ko ito. Ilabi ang ban madrasa. Gay tahati te ilmuin kasabin nalan agamahin, bang upama ga niya may sahabat ininen, bang upama ga si painte magto. Ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan si lahat Madina, lai painte mian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit,
la ipainte mian Abdullah ibn Umar ininen ituen painte si lahat Madina duk kahikahan may sahabat may kibaru sahaba lai may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk magtose dan muamban murid ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu sinapi na ininen mian taguru painte we sine wa Imam Zuhri taguru wa Imam Malik rahimahullahu ta'ala ilabe yang ban madrasa ininen nganag ilmuin ilabe ban madrasa insyaallah subhanahu wa ta'ala kauro sabutte painte ine yene me painte anu ininen yene me painte madahib ininen magsaingge nganag me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala paluas painte amban kapanoan wa Ibnu Umar paluas painte kapanoan painte we Zaid bin Thabit sine mapalwasin Sa'id ibn Musayyab makajari Sa'id ibn Musayyib dan muamman kibarut tabi'in si Jamanley dan muamman ulama haji manamalan itu yang membuat paluas takilale dalam dunia sinaba paman pagtuole si Masjidun Nabawi esebtabi amban zaman Rasulullahin amban zaman sahabat sampai ku itu masih pagtuan dia lemdangi mo na 400 tahun masih hinang may de madrasa ubos magpain kyo madrasahin parinta sibay kyo magtaubat o kyo pong kinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala paluas painte Urwat ibn Zubair ibn al-Awwam paluas mian painte takilale murid painte Ibn Umar murid painte Zaid bin Thabit paluas painte Ibn Shihab az-Zuhri al-Qurashi ininen tabalik we ni painte hadis ahlul Madinahin duk be kakahinang den sampai painte taguro wa Imam Malik rahimahullahu ta'ala silahat ko pa isa pagkang nagganag ni may ulamain inahinang den magmadrasa se la painte Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu duk Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini nang pinabuo yung Umar ibn Khattab aplahat kupa na ine sine amban me murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tamurid we ne painte si Alqama tamurid we ne si Aswad tamurid we ne si Masruq si Sa'bi wa Nakhai wa Sa'id ibn Jubair kemon iwen tamurid we ne na ininen tamurid we me suyukh atau taguru isa we si Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala us may estudyantinen taguru painte we si Imam Malik Imam Shafi'i kemon iyan magtasalsul painte yan ilmuin maananin ilabay nganag painte ilmu to nganag katauhin nganag agamahin ilabay painte amban ini amban pagpangadji ipaglay si Basra sine malaihin Abu Musa al-Ash'ari duk painte Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sine sab me murid den di si Abul Hasan al-Basri di si Muhammad ibn Sirin tamurid wede paguwa sa dalam dunya nga kahangkite ininin pangadji sahabatin ininin bisara Rasulullahin paguwa silahat Syam silahat Syam la ipainte Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu puas amban mian tahala ipainte amban lahat Makkah pinabuo ipainte we si Umar pilihap lahat painte ine mian Syam wa Ubadah ibn Samit wa Abu Darda damikian paintehek ka manamal mian painte ta relai ta estudyantire kwe painte si Muhul al-Dimashqi wa Umar bin Abdul Aziz itu enta amban me ta estudyantire me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala damikian amban me Imam Ahlus Syam menjadi painte ulama Abdurrahman al-Auza'i rahimahullahu ta'ala sinaba amban ininen sinaba pa man pagpangadji da inin nganag ilmuin. Gay kayo makahati ilmu, bangga niya painte, masaplangan kao. Damikian kauyan. Kauyan, gay kayo yan magtablig manggipiw, may Pakistani na plahat no. Maananin, ilabi ang pagtuyo, paglugto, ilabi ang pagmadrasa sa miyaan nganag ilmuin, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Silahat Misir la ipainte Abdullah ibn Amr ibn al-As la ipainte silahat Misir
dukek ka banamalan tariwayat ni man panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasine mapagwa billaihin mian painte Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad. Ininen taguro painte o Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Siya ininen may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan may kaulamaan din. Waktu Imam Shafi'i itu silahat Makkah, pain ni haplat Misir ko pain ni ngeddo ko ine, ngeddo ko pekhe dambua imam ininen. Maananin ilabi ang bad madrasa nga nagnganag mian painte hina ilmuin. Ga daw siya magtuy magdakwa sa miyaan bangga niya ilmu de. Paggi we ay ininen katauhan de inamahan siya we Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung ito nabot kite, niya duwe madrasa, ine pinain madrasa ahlul ra'i duk ahlul hadith. Madrasa ininen, bale duwe. Madrasa tu si Madina, inalenan ahlul hadith, duk madrasa ahlul ra'i lai si painte, si Iraq, si Baghdad. Madrasa, niya jaman lay madrasa. Dumain ko jaman ko ito, mian, inalenan parinta bang niya madrasa, gai. Niya jaman lay, madrasa. Madrasa painte ahlul ra'i fil Iraq ininen painte amban mian murid painte Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ang kaninin kaalenan painte madrasa ahlul ra'i pegge zaman lay mian waktu painte mian Ibnu Mas'ud sampai painte paryawa ne hapjaman Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala paasik naan si ininen me inehin mian painte me khawarijin. Sumagawa si zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mian painte anhu kwe hap-hap pe zaman lay. Hap-hap pe sumagawa mian pege painte kulang-kulang matapilihin me sahabat ininen painte mapaatag si zaman lay. Akaalenan madrasada inin ahlul ra'i pege basag se yene magkiyas painte insyaallah subhanahu wa ta'ala saya titapsiluhu mian tekkaru painte salasayanin waktu eddote sira Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Dumain maananin we ang kan mian painte kulang painte tapili si Irakin we gaane niya gai bangkias no si ahlul Madina pegi Madinahin taamban pitume sahabat mahadjahin sahabat ni may kapainte, yan ay tariwayat ni man panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallamin. Hangkan matapilihin sa miyaan, bangkiyas no, kulang-kulang hangkan si upama sa miyaan, ngeddo si amban, may kaakal de. Bang niya may wakai atawa may masala paatag. Uwe hangkan sa ilien, tahin ang ahlul ra'i, ni madrasade ininen, peggein lahat ininen, magtapit painte dok, mian painte furs, magtapit. Sakay tayo daw ay lahat fursin, nahek kami mian painte bang sa sadili paasik si Islam, sampay painte gayni tao painte may mag-Arab upama de jaman lay, sampay painte may baaho, uwos niya may paatag may masala baaho, nabangga niya kaswa di amban Quran dukaman hadith, dukamban may wisame sahaba, ngeddo na siya painte kiniyas de de sumagawa dumain pagkiyas din ine hawa nafsure. Pagkiyas din binis amban kawaidus syariah. Ininen paatag painte si jaman painte jaman dehelulay. Demikian pegge Iraq ininen itu ay namban may tampat sin Shia duk Khawarij. Paatag painte jaman pitnahin si jaman lay. Amban ilien mian hangkan ano si anib si manamalan gay si basta-basta magiddo hadis. Pinain ininen naman Rasulullah gai. Niya surut ne kwe painte jaman Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala gaye basta-basta nanggap sin hadith hangkan ni kahikahanin hangkan ni madhab na inalenan ashabur ra'i eddo ni pemian pikilanin amban patuhod painte si kawaidus syariah amban ngeddo ni hadja sinin ni jamis sara maananin naan si ininen agamahin gay kyo makajari ngeddo agama sine kabayan no gay kyo makajari ngeddo agama bisan sine misara gai may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si jaman lay gai. Pagke paatag yan may pitnahin, niya na may khawarij, niya na may Shia,
sa miyaan. Ahat siya sa miyaan ngito hadis amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang niya magpain pa ni hadis ininen. Pinayaman bang amban eddo ni, bang kinatauhan kaway mahadjana, atawa bang amban aaininen, bang dumainduke, amban tumpukan me siya, me khawarij, sa miyaan me palanggungan, si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Ininen mian painte madrasa ahlu al-hadith. Ininen painte madrasa ahlu ar-ra'yi. Bang isab kita painte, mian painte madhab atau akan madrasa, mian painte ahlu al-hadith fil Hijaz, ininen mian kulang painte paatag me waqa'i, pagi wei si zaman lay, kwe do zaman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwe do zaman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi me malaihin painte me kibaru as-sahaba ridwanullahi alaihim. Niya inalenan fuqaha us-sab'ah, yan me ulama pito, mian painte si madrasa al-Hijaz, madrasa painte lahi si Madina, sine mian painte me ulama ininen, Ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala, wa Urwa ibn Zubair, wa Qasim bin Muhammad, wa Kharija bin Zaid, wa Abu Bakar bin Abdurrahman, wa Sulaiman bin Yasar, wa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, kemon iliin painte mian kapito se iliin ang banme fuqaha as-sab'ah la isi Madina. Yan me ulama hadja si Jamanlay, manjari si painte ulama paggiwe ay magguru si me kasahabatan si Jamanlay me palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko ito mian eddo te ko sira atawakan mian salasayan diki-diki pagkaa Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala mag-umuliye 70 tahun. Mag-umuliye pa inte 70 tahun rahimahullahu ta'ala. Tagna-tagna ga daw ya magtuing ngadji. Peki amma ni ininen magbi-business, obos pa inte nuhut ya painte magdaragang rahimahullahu ta'ala. Sumagawa nen pasong-pasong may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala painte ngadji painte si may kaulamaan. Ito en sira na inin pandak-pandak kadya sampai painte kasabot si may kasinduyan may kitab umabot ang 4,000 guru na ininin. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Sampai umabot ang 4,000 guru na yun sa kasinduyan painte mian muarrikh mag-aka ubos niya ko pinainamban mi sahaba. Sumagawa tinakidwe ko sinambuha kitab painte si Tarikhul Fiqh ga painte ga mag-abot mi sahaba. Sa taabot we ni niya 4 sahaba si Jamanlay. Ko painte Anas bin Malik mian painte radiyallahu ta'ala anu taabot we ni. Taabot we ni mag-abot siya oras sa mian painte ga painte makapagguro amban painte sahaba yan painte Imam Abu Hanifa ininen sumagawa tapagguro ye painte amban me murid sin sahaba tapagguro ye painte amban si Hamad bin Abi Sulaiman itu yan painte dambu amban mian gurune painte mian sadji rahimahullahu ta'ala dumay mananen we tu hadja ye tapagguro sumagawa itu en mamashhurin. Itu en painte mian mamashhurin. Tapagguro yalay. Nangkan na sinabot may kaulamaanin ngabot ang 4,000 painte guru na ininin. Ngabot painte ang 4,000 guru na ininin. Sini alen na ininin Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala alen nen An-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit. Tabali ko ni Qur'anin waktu ne painte mian diki-diki. Tabali ko ni Qur'anin waktu ne pediki-diki ubus ganian rahimahullahu ta'ala bahani sampai tasabut si mian istorine ilubak sa mian mindahatus 10 na elaw pag ga mabaya hinang nakura rahimahullahu ta'ala Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Ubus bang kyo nabot bang sa ingi kisigan ni mag-ibadatin mian tasabut si dambuwa kitab min 55 maghadji.
umulnen 70 tahun, min 55 maghaji. Dumain duwe sheikh, bang upama may sheikh mian me jaman lay, kwe me kuitu, gay mustahil. Sumagawa ininen hatawa, hawa katuyo rahimahullahu ta'ala, si pag-ibadat ni mian ine, min 55 maghaji. Tasabot dusab, si Sirane, amban me, mian painte kakisek ne, mian magbalik sin Quran, dialem da ellew butas we ne Quranin kahaba ellew, min tedde. Waktu ne manjari ne ulama, waktu ne magbalik ne painte hadith, mian magsulat ne painte me pekhe, magto ne ye, ininen painte dialem telu ellew, min tedde we ne butas in Quranin, sayen Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Na sini me murid na ininen, na tamurid painte we ni Abu Yusuf, Qadi Qudat, duk painte Muhammad ibnu Ash-Shaybani. Ininen painte amban me murid ne mian painte asal inete. Asal magtuyo duk inalenan we ne sahibay duwe pe painte sawe ne duk ininen makapaluwas sin madhab ne kama sayati tafsiluhu biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ini usul madhab Imam Abu Hanifa imban po onannen amban me usulan madhab sin Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ngeddo iya amban Quran. Bangi magdalil amban Quran, kauniya magtuhuma, pinain madhab Imam Abu Hanifa, kemon akal, dumain. Sumagawa, taedto iya painte, kaalena ni ashabur ra'yi, bang niya mas'ala, patek kasi jamanlay, wakture magpangadji atawa kantinilaw ye, sa miyaan, ga niya takaswaanin nas, amban Quran, duk amban hadith, duk amban na bisara me sahaba, kiniya swene me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine mian hukumanin amban kawaidus syariah ngeddo ye maksud sin Quran ngeddo ye maksud sin hadis ilien pangansirnin mananen inusal we ni painti akal nin naan si ininen hangkan si kalenan ahlur ra'i buada pun in me usul tasabut painte dalam me kitab-kitaban sa miyaan ine amban Quran do pangintuan painte hukumanin. Amban Quran do hangkan mangiya magtuma pa si Imam Abu Hanifa subay ini at datan ni Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala umabot ang 4,000 gurunin. Kao sine tagurunon? Sine bakas tagurunon? Bisan na madrasa kaya bakas madrasa? Ubus misape kaya pa inu madrasahi parinta. Makaya iya ininin. La ilaha illallah. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen mian maka ano ininen maka iya mula-mulanin si Allah subhanahu wa ta'ala demikian mian painte si bangsa manusia yan siya mian painte magpangadji demikian naman may usul sin madhab Imam Abu Hanifa at tasaddudu fi qabulil hadith. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala gaya basta-basta nanggap sin hadis. Pinayaman wekne bang aimban, pinayaman wekne bang ahin tapangandal duke, pinayaman wekne bang khabarul ahad, bang kemashur, kinatauhan painte we, mian mahadjana, dumain hadis pinain tapuk, bau takaswa kusamian, gaya basta-basta painte nanggap Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, ininen painte amban me usulan sin madhab Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, bang kaamngadjian painte madhab ne samian. Demikian amman may usul ni at tawassu fil qiyas. Luha sa manamalan si pagkiyas. Hangkan ni bang payam no madhab Imam Abu Hanifahin si may muamalat kay kanen ine kay kanen naan sininan may pikilan kiyas inusal din kay kahan. Rahimahullahu ta'ala. Pagyawe sinabab amban yan nagiyitan tungid do hadis. Dumain maananin iradden bang niya pinay ito naman Rasulullah sa yan ni magbuo hadithin. Pagyawe paatag lai yan ni siye pirkasin khawarij, pirkasin Shia, si zaman ilien rahimahullahu ta'ala. Mian painte zaman ininin, kulang painte hadis mapagwain, kulang hadis painte tinanggap Imam Abu Hanifahin rahimahullahu ta'ala, pagihek ka mian painte paatag magparupang si zaman lay. Sa ituen pangipat di agamahin, gay se basta-basta ngeddo kabtangan ang bansine ruksine,
tinalaw si magduse si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalaw si makabisara, pasalan agama, dumain pangandaakan wi Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ininin, pagpili kite, subhanallah, ituin, bagtali ko si ginawabaran ko, manghadjaniya pasaddihan, manghadjaniya misara pasaddilihan, manghadjamian painte, aahin magpangadji kemon fa wallah, tinalaw ko misara, pasalan agama, paggiuwi ako ininin, diawa pa manamal pangatikon, sumiyan do ko ba ngadji, bisan pinain 10 tahun, makaadji pa si lahat Marawi 20 tahun, makaadji si Sambuanga ng tahun, makaadji si Saudi Arabia, labi 7 tahun, 10 tahun do. Amban mi yun ay kailaman din si pagtuntutan ilmu ni. Subhanallah. Maka iya ininen yan painte, mapaatag, kuito ininen, si Diamante ininen, may palanggungan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ang ban may usul, sin madhab Imam Abu Hanifa, al-istihsan. Yan ay istihsan ininen, bang pinayaman, we de si Diamandehello, bang tinayma, we akal ininen hap, gano sa painte sulang, si kawaidu syariah, tinayma, we de sumagawa, mian pain may ulamain niya, ne painte maanane, maksud de saddi ininen, duk ininen dumain painte majal, pagsalasayan. Dumain painte majal, pagsalasayan, may palanggungan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, bang sa ingge, pasaplag, yun pikhi Imam Abu Hanifa, bang sa ingge, painte pasaplag, yun madrasa ininen, mian painte, dialem painte, dunya. Ang manili ay pinasaplag, we duwe pinasaplag, we duwe sino mga pasaplag ininen? Abu Yusuf, Qadi Qudat. Duk painte dambuwa, estudyantine atawakan bagay Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Inalenan ininen duangan ininen namban me sa hadji murid Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Duk ininen mamaguwa sin madhab bisara Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Niya magpain, makasulat painte Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, painte al-fiqhul akbar, pinamansub de pa si Imam Abu Hanifa, warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Imam Abu Hanifa dumain painte iya magsulatin sumagawa, ineddo amban bisarane rahimahullahu ta'ala. Pain Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, inna nasa kulluhum iyalun alayhi. Pain Imam Syafi'i, si tengen painte Imam Abu Hanifa ininen, kemon painte manusiain, pamilya sin Imam Abu Hanifa. Pagyawe iye makagwa painte madhab ininen, iye makagwa painte, iye nepekhe ininen, nganag painte, mian enterodunja, sinabab painte amban Abu Hanifa, bahune paturol painte may kasinduhan may fuqaha, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa gayruhum min al-a'imma. Hangkan ne pa Imam Syafi'i, awalasaren painte si may ulama, Imam Syafi'i, madhabten, lasanen pa si Imam Abu Hanifa, inabisaranen, kemon pa inne manusiain, ayalun li Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala. Pamilya Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Pagyawe bukak kay si jaman ne painte, pekhehin, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayan se malasa sigurude, buadapon Imam Syafi'i, gado taabot ni Imam Abu Hanifa, waktu painte matay Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, si tahun 250, inanak isab painte Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sumagawa Imam Syafi'i, makaeddo painte amban murid Imam Abu Hanifa, makaadji painte amban murid Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, sila biyan pagmadrasa. Tahala iya painte bitu amban Makkah, haplat Iraq buha plat painte, haplat Misir, buha plat Yaman, hek kamanamalan paglunsulan painte, yan buha imam ininen, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sayan nganak painte, yan madhab Imam Abu Hanifahin. Pinaguwa painte wa Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, amban may tabalik ni amban bisara Imam Abu Hanifa, kuwene painte si kitab al-athar alladhi huwa musnad al-imam. Ito en painte kitab al-athar, musnad painte Imam Abu Hanifa, ito en bisara atawakan riwayat painte Imam Abu Hanifa kemon, sumagawa niya may bisara Imam mian painte Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, pinatambawe ne pili pa si, yan si katab ilian painte si riwayat ilian. Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala,
Gahad ja painte tahinang madhab atau makaido ya madhab. Pegge uwe tinuyuan we ne pinasaplag madhab yan guru ne ininen Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Sa iyan yan lasaden si guru de. Sa iyan lasaren si guru de. Pegge kite bang sali-sali ngadji sa university kasinduyahanin gay nilew. Pinai sali-sali do kita ini estudyante. Sali-sali do kita yang pinain magpangadji. Leman ni. Gai siya gai. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain sa ili. Mian painti anuren. Yan hinang din. Ikadua al-Kharaj. Dambuha painti amban kitab ni al-Kharaj. Demikian dambuha pinagawa do sabi Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Ikhtilafu Abi Hanifa wa Abi Layla. Pinagawa painti. We mian Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Pain al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Pasi Imam Abi Yusuf wa sahibu Abi Hanifa. Ituan pain nasawe Imam Abu Hanifa. Sinainin Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Wa afkahu. Duk ininin pain na pinakatao amban me sawe ne. Duk pain te ininin pinakatao pain te si Jamanlay. Si Jamanlay. Puas pain te amban. Mian pain te kamate Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Duk ininin mamektad pain te madhab Imam Abu Hanifahin. Duk yan masampay pain te madhab mian Imam Abu Hanifahin. Duk ininen manulat yan masail painte binisara wa Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala pukun nganag-nganag painte dalam dunya. Pukun nganag-nganag dalam dunya sinabab amban ininen ininen painte mian Imam painte Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Demikian yan painte muallafat Muhammad bin Hasan yang sawi ni isab murid ni rambua itu en rambua amban maraji atau pemuliaan si madhab Abu Hanifa rahimahumullahu atau rahimahullahu ajma'in. Panagnaan Al-Jami'ul Kabir pinagwa painte Muhammad bin Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala si madhab painte Imam Abu Hanifa. Demikian si kitab ni Al-Jami'ul Sagir si madhab painte Imam Abu Hanifa. Duk mi'an as-Sairus Sagir wa ziyadat si madhab painte Imam Abu Hanifa. Kemun iliin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinayan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paguwa iyan ininen sila biyan pagpangadji si madrasa. Paguwa pa inte ininen sila biyan pagpangadji si madrasa. Damikian niya sa mamban may murid Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala kwa painte si Zufar bin Hudayl. Makasulat do sa inin painte pekhe Imam Abu Hanifa sumagawa. Ga inin painte masyhur iyan ininen. Ga painte masyhur. In painte madhab Imam Abu Hanifahin mian painte nganag-nganag dalam dunya ko painte si may lahat painte mian Iraq madhab da iyan painte madhab Imam Abu Hanifa tagna obos painte bang Kuwait madhab painte Afghanistan mian painte Pakistan Tajikistan mian painte madhab painte sin Turki duk painte si may lahat Misir kasinduehan si may Iraq painte sindueh Kuwait madhab painte Imam Abu Hanifa. Nganag-nganag gininin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Labihan pagpangadji, labihan painte madrasa, tasulat sa miyaan, inalinan we de Jamanlay madrasa ahli ra'i. Yan madrasa painte ahli ra'i. Ito ay tasulat si me tarikhul fiqh, mian painte ininin, me kapung tinaihan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay painte kapandakan, painte mian kissa Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Dukbang sa ingi nganag-nganag painte, yan madhabnen, duk sa inge painte tinaima o Adam dunya ininen painte madhabnin. Ilian painte ilabay amban pagmadrasa. Hangkan si tingid ininen gay kyo makajari mis Sara si tingid painte yene madrasa ininen dawi sarahanon ko edu kyo meges mian painte manusyain gid akno mian magmadrasa piggi uwe magduse kyo may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang manilian mian insyaallah bang kita makaganti part 2 eddo te kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala bisa na pandak-pandak mian amban painte sirane insyaallah duk painte kitabne duk bang ine usul painte madhabnen duk bang sine isab amban ma estudyantine yene matanyag painte mian madhabne ininen rahimahullah ta'ala. Demikian madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sayan du isab duk madhab painte Imam Ahmad insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemon iliin nganag-nganag painte sila biyan pagmadrasa. Angkan
paphap tabi mamisarahin lagi si agama pagi uwe ay makapagdusa kita bi ku ito mian magtaat kita dali me 2 minit mian salam dua si Kaam Kemon ku painte pa si Nursima Jalana salam dua si Kao si Irsab mian isini itu men Sahey salam dua si Kao Indak Kalasan salam dua si Kao Nana Asdali salam dua si Kao Tos Al-Haji salam dua si Kao Abdullah ni atu mi anta kita ko paine sa ingay sa bang kita ino kumanen bang kita magsemmek titing meg emo ko tege mi an patarangon ko ininen me kapung tinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang dende ininen muharram bang silen la amban painte me khawarimu al-muru'ah amban me khawarim al-muru'ah maananen gihap sibe painte luha-luha painte mian sawalten sibe painte luha-luha painte in sawalten bang silende muharram pegi tampal painte yan tinapukannen bang silella mian painte amban me khawarimu al-muru'ah duk mian lahi-lahi painte umasik painte si pamegesan pegi uwe tilag do painte ni ganta inanulay tinapukanin ang kanne may kasindoyhanin si tengit ininen may ulama to si Saudi Arabia inara mo de painte pantalunin sumagawa si kitehin gai banggiru takite aurat nun duk painte mian makatampeng aurat do isab duk semmek painte pag semmek do sab inusal nagisab kita makajari painte nga haram ne ininen angkan pagtilaw sa mian bangwe sinai we de pegi kay kanen me Saudi Arabia atau me painte me Saudia mian painte me tuu painte na inusal den painte gamis ubos kay kanen me mag-short pan sa mian me mantalon sa mian ubos ko igihap mian painte pamayam de yehin Allahu a'lam sa tinged ininen gini ko makapataha me palangungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gini ro kita mag shout out pigi kami mag-class lisag telumyaan 10 minit sa mian mag-class kami sila bay painte Zoom mian mag kita magpataha pe kaw tedo sa orasten duk ko humali me 10 minit mian salam dua si Kaam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in